Asikubingelele sikwamukela ohlelweni lotho lomnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo World Studio ilapho khona sisuke sikwethula abaculi abahlabahlosile sikuthulela abelaphi bendabuko. Namhlanje ke sikuphathele ijadu elihle kakhulu futhi elimnandi lapho khona sibheka umnyombo wakantu, sibheka umnyombo ukuthi abantu basuka kahle kahle indlu emnyama amangoni ahlukahlukene kaningi kakhulu. Siphethe insizwa njenganamhlanje nje umgubazi mfowethu eyinyosi kaBulelani, insizwa laphana ngempela inkosi yamantunga umbulasi izoke isilandiseke lensizwa mfowethu ukuthi masikhuluma ngomgubazi sisuke sikhuluma ngobani. Ubani umgubazi? Wena nje awuthatha ihlo lakho ulithi njo bese uthatha indlebe yakho mfowethu uyibeke. Umlando sikuphathele wona wonke mfowethu uzoba mnandi kakhulu futhi ujulile. Ake sikubingelele insizwa kithi. Nginibingelele nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva. Nibingelelwa inyosi umgubazi. Umgubazi ibizo lokuzalwa ulizwi. Ulizwi ezalwa umgelwa nomahlongwane. Lensizwa leli igama elithi mgubazi ubaba mkhulu uSanyoba wayeyindodana kaMabhande. uMabhande ezalwa uNtabeni umfowabo kaZwa ngendaba jele wayiqhamuka ebukhosini bakwaNdwandwe okuyizona insizwe zaziphethe ibutho lamaphela. Ngifuna sibuke igama elithi mgubazi ukuthi liqhamuka kanjani ligama. Ndabezitha leli gama ubaba mkhulu babejwayele kakhulu insizwa kwakuyinyanga lensizwa ubaba mkhulu wami umgubazi kwakuyinyanga enkulu impela abaningi babethi ngisho maka kuthiwa kuqhamuka inyoka lapha ithele ngamathe iveli igcwala impethu same time kodwa ke ukuthi mgubazi ubaba mkhulu bakuthanda ngoba wayethi mayeyibongela yena mayixoxa nezinsizwa mhlambe ekuphuzeni ngoba phela izinsizwa beyihlangana makukhona ukuhamba noma kukhona isithebe esisidlayo zizinsizwa wayethanda ukuyibongela ethi mina ngigubazi ngokwembatha ingubo enzima ngoba bayibongela kanjalo abantu bakwajele ke kodwa ke kwagcina sekuwukuthi izinsizwa lezi eziphila naye nabomndeni bagcina sebethi hayi ngumgubazi kodwa yena wayethi yena ngugubazi ngokwembatha ingubo enzima ngoba kuyisithakazelo sakwaGumbi sabantu abadabuka esizweni sakwajele. Ngifuna usithathe usibeke sibuke umlando wakwantu noma wamangoni usuka emumva kuze kuzofika nje la esisikhona njengamanje. Ndabezitha uma sikhumbula kahle isizwe sikantu kuthiwa sasukela endaweni lezi ezingenhla kuleli zwe lase Afrika ngaleso sikhathi saseyihlukunyezwa izizwe zamaPhuthukezi nezizwe zamaRoma ezazisuka nase kubo Egypt ngase ihlukumezele izizwe zasuka lezizwe zakithi zehla zazozofika ingunini yokuqala mangisayikhumbula bathi yayingapha khona intaba eseKenya labafika bakha khona nayo bayibiza bathi kusengunini ngoba phela lezi izizwe kuthiwa kwakuyisizwe esingoni kodwa sibe siza umlando othi ukuze kuthiwe singabanguni nje abangoni Ndabezitha abangoni obanqulu zibala ngoba thina abangoni ziningi izinto namhlanje ongathi mawubuka abantu bokuhamba abaqhamuka imabe bebuka ezinye izinto nje ukukhuliswa nje basikhulisa izintombi ngendlela ababhinca ngayo uzosebethi hayi laba abantu abavunulile kanje ngoba thina besingasazi isono sazi ukuthi kunentembi nento enhle manje abanguni ke bathe mabesuka lapho ngokuhlukahlukana kwabo balandelana bazofika kule ndawo ekuthiwa kusengunini la indawo yasehlala amaMasai la abantu baseKenya baqhamuka bazovinjwa ulwandle la ngase eThekwini kodwa ke abanguni baye bebuya belandelana ngokuhlukahlukana kwabo mangikhumbula kahle ngabali izizwe khona izizwe zafika kuqala ezafika noLuzumane nabafowabo Ndebele laba bakwaNdebele laba seMpumalanga ngoba lo Ndebele lona naye ngabafowabo baka Luzumane ingane zikaMnguni babe baningi nje abafowabo baka Luzumane kodwa ngingabala laba esibaziyo bese kuthi abanye abanjengosithole noGumede
abafikanga ngesikhathi esisodwa bafika ngendlela abafika nabo belandela besuka enhlanezwe belandela beza ngoba ngasikhumbula umlando kaSithole ukuthi uSithole nje ukuze namhlanje kuze kuthiwe uSithole ngoba kuthiwa insizwa yayihlala eMgedeni lapha eMgedeni abenguni sibakhe oJobe uma besemgedeni lapha isemgedeni yayicashe khona kuthiwa amakhosikazi nezintombi mabeyotheza babebona nangumuntu uyavela kodwa mayibabona abaleka acashe eMgedeni engene eMgedeni kwathi sekutshela inkosi yahamba ke kwazi kwakhishwa babe bemncenga lokho abamncenga ngakho wangavuma ukuphuma kwazi kwakhishwa iSithole kwathi hayi phuma insizwa kufudumele ngaphandle khona nasezithakazelweni zabo lokho base bemnikeza ke iSithole bemnikeza nokudla waphumela ngaphandle sabakhola lesizwe bese kuba nesizwe sakwaGumede esingasona esiphume esendeni kaQwabe ngoba siyazi ukuthi abantu bakwaGumede baphuma kwaQwabe le inzalo eyiyezalwa nobukhosi ezalo ephuma ebukhosini bakwaZulu masikhumbula ukuthi uQwabe wayeyena owayeyinkosana kaMalandela kodwa okwenza ukuthi uQwabe engaphathi kuthiwa enenhliziyo elikhuni umama ugogo nozinja wabuka ukuthi cha lo angeke abaphatha abantu unenhliziyo elikhuni ozobaphatha abantu ebukhosini bakwaZulu njalo ozobaphatha abantu uZulu kodwa ngaleso sikhathi bengakabi bikho lento yesilo njoba sibona ukuthi kukhona isilo kwaZulu uZwide kwakukhona insizwa yakwaNdwandwe okwakuthiwa uZwide kaLanga naye wayesezakhela ubukhosi bakhe ngokuthi anqobe izizwe njoba waqala wanqoba isizwe sakwaKhumalo wanqoba isizwe sakaButhelezi ziningi izizwe ezazingaphansi kobukhosi bakwaZwide bese kuba khona ubukhosi bakwaMthetho nabo ubukhosi bakwaMthetho nabasebundlondlobele sobunamakhosi amaningi babuqoqa izizwe buqoqela ndawonye kodwa kwakukhona amanye amakhosi ayengathandi ukuba ngaphansi kwalobukhosi njengenkosi uMatiwane Hlongwane kwakungasiphi isizathu lokho inkosi uMatiwane Hlongwane insizwa naye yayifuna ukuzakhela obaba ubukhosi bamaNgwane yayingafuni ukuthi ihlangane nezinye insizwa ngoba wonke umuntu siyazi ukuthi endulo into eyayigugu kwakuba izinkomo nabafazi nomhlaba nabo ubukhosi yayinsizwa yayinenkani kakhulu engikhumbula ukuthi yazi yabulala inkosi yakwaRhadebe umthimkhulu Bhungane nenkosi uMpangazitha yaphunyuka yaze yayowela kule ndawo zase Eastern Cape mangikhumbula lapho ngifuna usithathu sibeke ngifuna sibuke oZwide babe negama kakhulu bavela kakhulu emlandweni wakwaZulu ungathi mhlambe ebukhosini ubukhosi ngathi busuka kibo buze bizofika la kaZulu bufika kanjani kulube njani lo hambo lolo indaba ezitha kuthiwa ngesikhathi lesi kusabusa inkosi uZwide uma sikhumbula uZwide owakwaNdwandwe ezalwa inkosi uLanga yalanda ugogo uNtshalitshali wakaNtshalitshali ugogo uNtombazi ukuthi ezobethela umuzi kwaNdwandwe ngoba phela kwakuyinkosi naye ayifuna ukuthi ihlonipheke uma ngabe noma ibe inkosi esatshwayo wafika ugogo ezobethela kodwa wagcine eseganele kwaNdwandwe ngokuthi phela umuntu onamandla kwakuyinyanga kodwa umthakathi uma sikhumbula kuthiwa wayenempisi eziyisikhombisa uZwide ugogo uNtombazi oyena owazala inkosi uZwide impisi ziphi lezi ezizilwane impisi ezizilwane impela eyifuyile okuthiwa lezo mpisi zazithanda zayikhwabitha nje inyama yomuntu osegcotshiwe uma usugcotshiwe wabekwa kuthiwa usuyinkosi impisi zayithanda leyo nyama yomuntu osebekiwe waba inkosi ingakho sibuka ukuthi kuthiwa uZwide waqhubeka ngokufuna amandla akhe owabulala amakhosi sikhumbula wabulala inkosi yakwaMpanza inkosi yakwaButhelezi inkosi uMalusi futhi yakwaNxumalo khona kwaNdwandwe maningi nje amakhosi abulawa inkosi uZwide kodwa ngesikhathi esebulala uMashobana Mzilikazi uMashobana uyiseka Mzilikazi uMashobane wayengumfowabo kaGasa babe kwakuyinsizwa ezayizalwa nguKhumalo ezazalwa uZikwode wakwaKhumalo uma ngabe esebulale uMashobana
kuthiwa wakhala kakhulu kokuntombazi wathi cha awukwazi ukuthi ubulala umkhwenyana wami wenze into embi ukuthi ubulala uMashobane ngoba masikhumbula khona ingqwele indala zinokuchaza ukuthi kulesizwe sabangoni kwakukhona izibongo ezazi nemsamo ehlambulukile ezayikhathekile kaNkulunkulu masingabala mhlambe amakhehla ayengihlephulela kuzo babala sona isizwe sakwaHadebe babala nesizwe sakwaKhumalo babethi lezo zizwe izibongo izibongo ezikwazi ukuthi uma bekhuluma noNkulunkulu abezwe bakwazi ukuthi bahlangane bahlangane noNkulunkulu ngendlela efanele nje uma ngaleso sikhathi ke esebulala uMashobane kuthi ugogo wakhala kakhulu wathi usilethela amashwa ngempela ngokuthi ubulala uMashobane nangempela ke uma esebulala uMashobane kuthi ugogo waqala ukuqinisa umzilikazi ngemithi engasathanda ukuthi ayinikeze uZwide ngoba uZwide sekuthanda nje sekubulala ebulala ngalendlela ukuthi akasakhetha ukuthi wenza nje asazi ukuthi wayekwenzelani lokho ugogo waseqinisa umzilikazi bayeqinisa umzilikazi ke kwasho ukuthi uZwide usefuna nalo igazi likaMzilikazi ufuna ukuqina ngalo manje kodwa ngobuhlakani bakhe wasethi njoba uMashobane sehambile ngalohlelo wayelithanda ngalo wona ukuthi njoba wamganisela nje uMashobane emgalisela ngendodakazi yakhe uNompethu eyiyona yazala inkosi umzwilikazi kaMashobane uNompethu kwakuyingane kaZwide wayekwenza lokho ukuthi akubuhlobo aqinisa ubuhlobo bakhe ebesezakhela ke ubukhosi obukhulu ngoba wayethanda ukuthi abe yisilo siyakhumbula umubuko ukuthi lobukhosi bakwaNdwandwe babukhulu kanjani izizwe eziningi zazithi mazizo umuntu oyinkosana zayithanda ukuthi njalo agane kwaNdwandwe asazi ukuthi kwakwenzelwa mhlambe babekwazi abantu abadala kusukela engunini kodwa amakhosi abanamandla kwakuyena uZwide nenkosi yakwaMthetho kwaba yikubona ubukhosi obunamandla engunini bungakabizwa kuthiwa kwaZulu kwakusakuthiwa kusengunini ukuthi kwaZulu kwaqala ngesikhathi uma inkosi umzilikazi siqalile sinamandla nesilo ilembe nalo selikhulile kwaMthetho ngoba ngaleso sikhathi uZwide ebulala amakhosi ilembe nali ilembe siyalibona bese lizelwe ilembe lapho ngalezo khathi noma kwangakacatshangwa nokuthi kube khona iyaqala kudala inkosi uZwide ukuzenza lezi zinto ilembe lingakabe bikho kodwa kuthiwa uNkulunkulu uma sizwa insizwa zongiqondisa ezindala kulomlando engizochaza kuthiwa amasizwa kuthiwa kwakukhona uyisemkhulu kaMqalo wendlela uShembe okuthiwa waprofeta kwakwazi isiprofeti sokuthi kuzoba khona inkosi ezobusa ngegazi suka la eNtabazwe kusuka lapha kwaZulu ukusuka kwakhe kwaZulu eseyowakhe leNtabazwe uyise kaShembe kodwa uma bekubeka bona abantu abadala ngaleyo ndlela ngaleso sikhathi ke uZwide kuthiwa wayengakaqali wayesemncane waqala ke wabulala amakhosi ke ngaleso sikhathi kwaze kwafika isikhathi senkosi usenza ngakhona lapho yaqala ke sihlangana nendlovukazi uNandi uma bekusho nakho ngendaba yendlovukazi uNandi soyithi fahla nje kancane kodwa ke sigxile emlandweni ukuthi kusuka kanjani izizwe esuke kwaZulu seyihlakazeke seyigcwele iAfrika yonke nje kodwa isilo okuthiwa uma besho kuthiwa uYunandi wayezwe ngomfowabo ukuthi hey khona insizwa yakwaZulu enothando kakhulu lapha njalo nensizwa lena yinhle kakhulu kuthiwa wanyonyoba encongelwa nje ngasese encongelwa ngasese kuthiwa ngaleso sikhathi ke hayi usenza ngakhona babese kweluseni kwakhiwa amadlangala abafana bahlale lapho siyazi ukuthi umhlaba bewumuhle ngalesa sikhathi bebheka inkomo zobabamkhulu kwekuhlatshwe noma ithole likhona lihlatshwe lapho kubuswe nje lapho ngoba ayikho into awukho umthetho wawukhona wawulawula ukuthi inkomo masibe ngaka noma lesi sidlisa lapha nakuphi kwakusalawula wona amakhosi kuthiwa yasicela ke lento intombi yaselangeni
banyonyoba nezine namaqhikiza nezinye intombi baze bayofinyelela lapho kwalusele khona uqalazwa lensizwa soqalazwa lensizwa la ebatshazwa izalwazi nalabafowabo mabe bebuye enkomeni ukuthi hey kunensizwa yakwaZulu uyibhunga elihle babethi wayemuhle kakhulu ngiyamangala nje abelungu namhlanje uma benza mhlambi amafoto ngesilo uShaka beveza indoda embi uyibuza ukuthi bakuthathaphi lokho ngoba thina sazi ukuthi yayizalwa insizwa yayizalwa ibhunga elihle elanombala ompofu hayi umtsundu nje babebhale ukuthi uShaka omnyama mumbi asazi ukuthi bakuthathaphi kuthiwa ngaleso sikhathi ke bahamba bayofika ke lapho emadlangaleni nawo na inkosi umjokane kuthiwa hayi yamthanda basithela ngasedlangaleni siyazi ukuthi ngesikhathi sasendulo awuthi intombi mawuyithanda noma usuhlule imizwa intombi yayivala ithi hayi ngiyasivala isibaya kababa ngcono ungene khona la emadolweni kwakuthiwa ukusoma zayisoma insizwa zakudala kuthiwa ke angazi basithela khona ngale dlangaleni ke ekusithelene edlangaleni kanti lizohlala ilembe ke eleqamanya amalembe ngokukhalipha mase lihleli ilembe naye akazi ayibabona ngabe uyashintsha umuntu emula nje iqala ebambisisa uyashintsha uba mhle kakhulu baqala bathi awunanto wamhle kangaka bagcina sezimbuza izalwazi kwenze kanjani wathi hayi ngisithele nomfana wakwaZulu ingane kaJama bathi hawo bamthatha ke bemmikisa khona le endlunkulu ukuthi hayi bukani phela ingane yenu niyayibona ingane yethu bathi hayi suka iShaka leli ngoba kwakukhona isifo leso sasikukhumalisa isisu kwakuthiwa iShaka kuthiwa iShaka ke wahamba ke suka lapho leli gama elithi Shaka uma sakhula isisu yazi yavela ingane mayisivela ke ingane bayithatha ke ingane bayimukisa khona lapha ekhaya ukuthi thathani ke nali iShaka leni lapho kwasuka khona igama elithi Shaka hayi ke sekubonakele endlunkulu mase kubonakala amaphutha ikhona indlela yokulungiswa hayi kwabuya ke kwalungiswa inkomo kwalungiswa ke walandwa ngoba masikhumbula kahle noma ngingakhumbuli kahle endleleni uma ngabe kwasekwenzeke lokho kwenzekile wangaphatheki kahle uNdlovukazi uNandi esigodlweni wagcina fuduka nenkomo zakhe ngoba kuthiwa wanikezwe nenkomo wahamba nazo elangeni ngangiphikisana nabo somlando mabeyikhuluma indaba yakho ukuthi ilembe lalifanele ukuba inkosi ngoba masikhumbula kuthiwa lo wayehamba noNandi wayethi angibambele isinqindi sami kodwa sikwazi ukuthi umuntu ophatha isinqindi ngumuntu ogidile esigcawini so kusho khona ukuthi Indlovukazi yagida kwaZulu abantu bengadideki ilembe ke lakhula ke ilembe kodwa likhula ngakho lokho kwamagama amabi ngalendlela okwenzeke ngayo wakhulela ke laphana elangeni ke naselangeni kwathola ukuthi hey lo mfana hayi uyashisa lo mfana ingane ziyakhala ngapha hayi ushawo ubani uShaka hayi wagcina uNandi futhi thatha ke imithwalo yakhe futhi ngoba la ekhaya bebengasamthandisisi kahle hayi nanguya eyalapha kwaGendeyana sazi noma Gendeyana naye wayesebona ukuthi mhlawumbe ulahliwe naye wayeseyibonela ukuthi sengayithathela yena umlobokazi wakhe hayi kuthiwa kulaqala laqhubeka ilembe labo phakathi wayo babeshawe njalo wagcina naye ethi hayi ngcono ngiyephi kwaMthethwa lapha afika khona kwaMthethwa wasecandela inxiwa khona wakhelwa khona kodwa wafakwa ngaphansi kwendlu kaNgomane ukhuliswe uNgomane ilembe likhuliswe uNgomane lakhula ke laze laba yilokho esikubona namhlanje angazi kuNgomane ukuthi wayebona khona into ayibona ngoba kuthiwa ilembe ngisho likhula ekwaluseni kuthiwa lashaya imamba labulala imamba nje layibulala imamba uma ubuka thina insizwa abaningi siyabaleka bebaleka mawedwa nje uvele uqhamuka imamba ehlathini vele ubaleke kodwa kuthiwa ibulala imamba iyona nyoka eyingozi okudlula zonke inyoka ezikhona nje incane ungayicabanga imbululu imfezi yini ishakubole le nyoka ishakubole hanga ishayinja
vele ithula laphi isikhathi esincane kakhulu nje tuyilembe laliqumba phansi hayi ke lakhula ke ilembe mali khula ilembe ke kwafika isikhathi kuthiwa kwakubonakala ibhubesi angazi la bebeluse khona shaye ilembe walibulala ibhubesi kwakubatshazwa lapha komthetho uthi lo mfana lo kwaZulu nimbona kanjani lo mfana enza izinto ezikanje hayi kuthiwa qala kwabethusa manje kuthiwa ngelinye ilanga ke kwakhona insizwa eyayiphethe ibutho lothuli lezicwe angazi mhlambe niyayikhumbula yini insizwa kwakuthiwa ulembe eyayisiwuhlanyi sihlala ehlathini kuthiwa yaqoqa zonke inkomo zakwaZulu yayiqoqa zonke inkomo zakwaMthethwa yazoluselwa ehlathini wonke umuntu wayesaba bethe inkomo lapho uhlanyeni sehlanyeni lapho inkomo ziluswa uhlanya sekunzima ukuyilanda neviyo kuthiwa lihlehla thuyilembe lathi hayi mina ngizoyilanda lezi nkomo bathi hayi akwazi kwathi awanginikeze bese lijwaqile selibhobhodlwana umfana sejijoqa ngaleso sikhathi ukuthi selinsizwa impela nje selinga mhlambe ngimangingabala mhlambe wokulako asazi mhlambe u18 to 21 ngaleso sikhathi ke kuthiwa hayi yasicela athi ngicela ninginikeze insizwa angazi noma kuyinsizwa ezimbili noma zazintatha ngisakhumbula masiza umlando lapha ubaba uMdletshe ngoba uyawusho nalomlando kakhulu inyosi yesilo kuthiwa ngaleso sikhathi ke bathi hayi siyakunikeza igunya wayithatha lezi insizwa baye ehlathini balibona nalo uhlanya wabatshela wakwathi bafowethu nalibona nalo uhlanya maliqhamuka asibaleke akuthola afika okokuqala babaleka lwahleka uhlanya lobuyela le inkomeni baphindela futhi babale kwesithathu ilembe lathi ningabaleki manibaleka nyolekelela uhlanya mina hayi ayilweza ligijima uthela abaseqamanyana wathi balekani babaleka laba wema yena thwala milembe uthema efika vela faka umkhonto la akwabe kukuphela kwakhe ulembe wamnyathela la esifubeni sakhe wathi ngadla mina edlungane ngadla mina lembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ilapho kwasuka khona ukuthi uyilembe eqamanya amalembe ngoba ukwakuthiwa ulembe lenduna eyayiuhlanya yakwaMthethwa eyayiqoqela izinkomo kuthiwa akawu lapho kwesebulele kuthiwa zaqhamuka insizwa zakwaMthethwa nababekhalele naye ngoba eseqelelile sebekhomba inkomo ngoba phela kwakuyizinkomo zezinsizwa omunye ethi hawu ezami naziya nomunye naye ethi ezami naziya kuthiwa kodwa zange likuthande lokho ilembe kodwa base beza ngale lihubo la kwaMthethwa mhlambe niyalazi leli hubo la kwaMthethwa lethi lezo nkomo ezakwaMthethwa ezomyando lezo nkomo mhlambe ezomlando uthema ezwa lelo hubo wawabonda ayawekho amandla kwabe sebayithatha ke lezi nkomo ke zabuyela ke emakubo kodwa yena uvalo ukuthi bashaya uvalo ukuthi lo mfana lona uzoba inkingi impela kanti asiboni nathi ukuthi la umvelinqa ngoba thina abangoni uNkulunkulu wethu igama lakhe uvelinqa ngoba wena wavela kuqala ukuthi Jehova nje sikuthole ehambeni na ngendlela konke lamagama khona ukuthi uNkulunkulu nje sikuthole ngendlela ngoba kwakungeyayingekho indaba ethi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu bafika laba bokuhamba babebuza omkhulu bethu ukuthi nina nje ubani niphila kanjeni khonza ubani bathi okhokho sikhonza omkhulu bathi uNkulunkulu ngoba namanje amagama ethu bayawakiliza uma ungabe umnika nje igama la ukuthi hayi ngusibongiseni ngeke alisho uzosho kwakhe ilembe ke ngaleso sikhathi ke selimbulele ulembe wayesekhulile lapho kakhulu cishe bathi wayelingana nezinsizwe zazisombelebeleni ngale kuyibutho likaMjokwane ibutho lombelebele ingakho naye kuthiwe umbelebele mhlambe kusukela lapho ngoba yena wathi ke esekhulile umzilikazi ngale yayimthukuthelisa lento yayenziwa
uyisemkhulu ukubulala lamakhosi ngoba ibona yonke lento isenziwa lapha kwa eQobokeni yayisenziwa ebuka ngisho noma ngesikhathi sekubulawa uyise wayebuka kubula uMashobana ngoba kwakuthathwa ikhanda kwakuthathwa umzimba walamakhosi ube yiwona uphekelwa lezi impisi unikwe izimpisi zidle bese kuthathwa ikhanda lenkosi kuhlotshiswe ngalo lapha emaqhugwaneni kaGogo uNtombazi. Inyanga enkulu kwakuyinyanga enkulu kakhulu kodwa ke ingakho uzokuthiwa uNodumehlezi kaMenzi kuthiwa akusakhala inkomo kwaNtombazi isikhala kithi kwaBulawayo yileso sikhathi iLembe ke baba nobudlelwane kusho ukuthi uNoluju wayeyinhloli kaMashobane wayengasathandi naye kuba umngane ukuthi asebenzele uZwide wayeyithatha indaba azise KwaZulu ezinye ayithathe ezisemakhosini angcelenayo ukuthi cela ningibizele umzilikazi wasemtshela ukuthi hey mzilikazi nawe uzohamba neLembe walitshela ukuthi njoba sekubula uGodongwane ngoba inkosi uZwide yabulala uGodongwane kwaMthetho mayisibulala uGodongwane iLembe kwaba yigqubu lelo ukuthi ngizoyiphindiselela mina ngenhlanhla leyo bahlangana nomzilikazi umzilikazi ke hlangana umzilikazi neLembe umzilikazi ke waphunyuka kwaZwide wabuya wazokhonza ke kwaZulu maye khonza kwaZulu kuyicebo lokuthi siyoyiphindiselela kuphi kwaNdwandwe uKetula uNdwandwe manje umbuso kaNdwandwe sebebambisene ke neLembe kodwa ke ngoba iLembe lona laselisebukhosini bakwaZulu seliloni laseliphethe ubukhosi bakwaZulu ngaleso sikhathi alingakabi isilo kwakusabe ubukhosi bakwaZulu wayesaphethe nje ubukhosi bakwaZulu nabakwaMthetho ngoba phela abakwaMthetho ayibona abamisa ubukhosi bakwaZulu ngokuthi uNgomane mayefika ezoxaka ezoxaka lesizwe kubatshela ukuthi hayi nayi inkosi kwathi okugcotshwe kwase ngisakhumbula ukuthi ubani umne wabo oweLembe uSigujana kuthiwa nabase bebekiwe uSigujana ukuthi bazoba amakhosi iLembe ladlula nabo kwase kuthi ke iLembe uma ngalesikhathi umzilikazi ebuya kuthiwa wayelimela ngaze wayephunyukele noma babefuna ukumbulala noma babenze njani lapha kwaZwide weza wazokhonza kwaZulu ke wasemtshela uDlungwane ukuthi inkosi Ndabezitha lapha kunentelezi ikhonkwane ezilapha ngeke sikwazi ukungena ukuze sikwazi ukungena kufuna sithola abantu bakwaNzuza insizwe zakwaNzuza zadlala indima enkulu ukuthi ziye lapha eQobokweni kwaZwide kuthiwa zaphuca amakhanda naso ngoba kwaNdwandwe kwakunalo amabutho akwaNdwandwe ayegunda amakhanda nazagunda amakhanda ke zavunulwa njengabantu bakwaNdwandwe zaya lapha sengababona baya lapha nje mabefika kuZwide bathi hey uShaka ufuna ukusibulala sibalekela uShaka le yikho siza la kwaNdwandwe mabefika kangazi uGogo Ntombazi naye imithi yakhe yayisiphuphile kuthiwa bafika zange balale kuthiwa ubusuku bonke babegxumeka ikhonkwane bagxumeka umuzi kukhona ngisho izibongweni zakhe umzilikazi kuthiwa gxumeka mfoka Mkhaliphi kuthiwa waye ngomunye uMkhaliphi kaDlekezela wendlu yaseNgwedeni yaseMantungweni naye waba ingxenye yaleli thimba elahamba lo gxumeka ikhonkwane kwaNdwandwe ngesikhathi ke sebegxumeka bamnqinda amandla manje bamnqinda amandla ngoba naye wayethi mayizobulala inkosi wayethumela igijimi zakhe zihambe zithela umbhulelo endleleni ukuze inkosi ilale iduke mayizendleleni ibone siqhamuka isingene eQobokeni bayibambe bayibulale manje bahlangana nomzilikazi ke hayi yasuka impi yakwaGqoki bamnqoba uZwide wabaleka ke abanye bathi wagcina ecashe kwinkosi indlovukazi yamaPedi le kuthiwa umjaji lo wangapha ngazi amaPedi noma amalobethu abanye bathi wacasha khona esizweni sakubo lesi esihlobene naye lesokuthiwa ngamaTsonga lesesila eGiyani kodwa asazi ukuthi yaphelela lapha inkosi uZwide kwase kuthi ke
uzwa ngendaba usoshangani wakwaNdwandwe endlini yasetshaneni kwaNxumalo wayezolwa nguManukusa ngoba abantu babedideke masikhuluma indaba yakwaNdwandwe nje bathi usho lapha ngisithi mina uMashobane uthi kukhona abantu bayadideka uza umuntu ethi awuNdwandwe uNxumalo cha uNdwandwe uyena umuntu ozala uNxumalo kwakuthiwa uManukusa igama lakhe ngoba uwashonelwa unini emncane manje wayencelisa imnqumo kokuncelisa imnqumo la eMzanyana bethi kuthiwa athi masekhulile sebemdlalisa ngemuntu masekhulile nje kuthiwa Nxumalo kwajika ke kwalapho kwasukuthiwa unguNxumalo kodwa yena uManukusa ngaba kwaNdwandwe laphana ke kwaNdwandwe ke isizwe sakwaNdwandwe ke usesihlakaziwe uZwide sebalekile weza kulezi izwe engapha ngazi ukuthi wacelele phelelephi uzwa ngendaba wayephethe ibutho lamaphela usoshangani wayengundunankulu wakwaNdwandwe uNxeba kaMbekana naye uNxeba baphuma bebathathu balibhekisa ngaseMozambique yayisabizwa babefika lapha yana usoshangani wayibiza wathi idalagubha ngaphesheya komfula uBhalule ubizwa kuthiwa iOlifant River ngale usoshangane yena wazinza le uzwa ngendaba wadlula wawela indlamnondo namhla kuleli zokubizwa kuthiwa iRhodesia eZimbabwe wafika lapha noNxeba kaMbekana babefika lapha yana ke baxabana nabo bodwa bahlukana uNxeba walibhekisa naye boZambia ngalesikhathi ethi uyawela umfula uZambezi kwase kukhona uSibindwane naye wayiqhamuka nesinye isizwe sasihamba nesinye isizwe samaNguni kodwa kungabeSuthu uSibindwane kwakuyingane kaSigonyela Khosi Sigonyela kaMantantisi uMantantisi naye owabe okuthiwa kwakuyindlovukazi eyayinenkani kakhulu eyayikwazi ukushaya isibhamu igibele ihashi kuthiwa yayiphaka impi yabamba ubukhosi bona babakwena yabamba isikhathi eside kwaze kwakhula ke uSigonyela yobuya uzokuthiwa amasongo kaSigonyela asukapha amasongo kaSigonyela kuthiwa inkosi uSikhonyela ngoba abantu bakudala babekhonza imithi intelezi kuthiwa ihlakaniphile kodwa iseba kuthiwa yayebe inkomo zesilo umbombosho omnyama udingana kodwa besehluleke kuyilana ngoba phela bona babeSuthu babe strong ngemithi banendlela zokuthi beyiqhamuka iviyo bevele benza inkungu vele kube nenkungu bahluleke ukuthi ukuze beshaya ngenkungu behluleke bengabe bephindele emuva kwaseSigonyela lo umSuthu uzalwa uMantantisi uMantantisi indlovukazi yabo yabeSuthu yayishaya isibhayi ishaya ivolovolo kakhulu ikhona emlandweni kakhulu naye yaze yasho ngelinye ilanga yathi nqobile uZwide noMatiwana ngoba babemhlasele njalo kodwa impi yabo isehluleka uSigonyela kuthiwa sethatha inkomo zikaMbomboshe inkosi Dingane abelungu bathi hayi naso yilana ngoba befuna ukuzakhela ubuhlobo nesilo Dingane batho yilanda lezo nkomo bafika ke bamkhohlisa ke bathi bethatha ozankosi bathi Stawuze sikuphathele amasongo nawo amasongo nasi sipho awu nabo ngoba uyabaza abantu bakudala babewathanda amasongo baze benza isisho esithi akhala kahle emabili manje abafika bamgaxoza inkosi bakhohle ukuthi phela lensizwa insizwe edla intelezi naye wabona useboshiwe phela sehamba nabo waphunyuka kanjalo kodwa inkomo bagcina beyilandile inkomo kodwa yena waphunyuka kanjalo kutheke ngobathe sichaza ukuthi uye lo Sigonyela ozala uSibindwane owafika wahlasela uNxeba kaMbekane ethi zowela umfula uZambezi sewele ukuthi ayale phesheya ngoba uzwa ngendaba wawela ubukhosi bakhe namanje bakheke amahlandla amathathu mhlawumbe ngabala ngoba kukhona inkosi uMbelo eseMalawi sike sayibona kwaZulu inesilo uMisizulu kukhona inkosi uMphezeni naye sike sayibona kwaZulu inesilo uMisizulu khona inkosi uGama wonke lamakhosi inkosi uGama inkosi uMbelo zingaphansi kaMphezeni oyena oyindlu enkulu ekazwa ngendaba ngamaNguni wonke lawo esikhuluma ngawo isizwe
ezazingaphansi kobukhosi basengunini ngesikhathi sekuhlela ilembe zahlakaze ngaleso sikhathi sekuhlela ilembe ngoba labo babengaphansi kaZwide ikhona okwenza ukuthi baphunyuke babaleke kwasala umzilikazi nelembe sebe nobuhlobo obukhulu kodwa izimpi maziliwa kukhona lapho kufika khona angazi umzilikazi wayenobuhlakani obabunjani ngoba inkosi ilembe yayinamandla empi ikwazi ukuyinqoba izizwe ikwazi ukushana kodwa umzilikazi wayenobuhlakani bakhe obabuhlukile ngoba ngiyakhumbula ilembe kuthiwa ilembe laselibona ukuthi umzilikazi ngagcine ngiphuca ubukhosi bami futhi anobuhlakani ngakhona ngoba wazi wamhlomelisa ngenduku yethusi kwaba ubona bobabili abakhona kulamazwe angapho engunini abaphethe lezi nduku manje kwaba inselelo ukuthi nasendlunkulu abakwaZulu babemnikeza incindezi ilembe ukuthi awusazophathwa umuntu wasemantungweni umuntu okufika lo usuka lezo phatha la kwaba khona incindezi ukuthi hey ngcona afe lo muntu kodwa yangabi khona indlela ukuthi uzobulaleka kanjani indoda ehlakaniphile kakhulu ishesha ukubona izinto iyona enikeza ilembe amaqhinga kuthiwa yayikuyiyona insizwe yayikwazi ukuthi ilembe lihleke umzilikazi wena umuntu wayekwazi ukuhlekisa ilembe lalinenhliziyo eqine ngakhona elikhulu inhliziyo yelembe kodwa ke kuthiwa umzilikazi wayesekubonile naye lokho kungenzeka lapha abamakhela lona kuthiwa ilembe ke lasemthuma kwinkosi uHanisi eyabesuthe Harry Smith ukuthi ayodla inkomo kwakwaziwa ukuthi leya nkosi inamandla kakhulu ngoba besuthu babekhwela phekwentaba abanye bangena emgedeni uma niqala nanti yakhwela intaba bamphose ngamatshe banilimaze balibulale babe nendlela zabo zokulwa wamnikeza futhi amakhehla ibutho kwakuthiwa imboyisa amahlanga ababe ngeke bekwazi ukula amakhehla babebadala kodwa benesipiliyoni bahlakanipha nabo makuthiwa imbozi samahlanga kusho ukuthi beza kamuva sebezoqoboshisa ngoba sekuvele sekuliwa amakhehla nje ayevele abasebezoqobosha naba amakhehla hamba beqoqa kulokho nalokho nje hayi wahlakanipha umzilikazi nalamakhehla bathi hawo yabona sizofa sonke la okungcono sithathu indlela yokumbulala indlela yokumbulala uthi ayofela lapha yana hayi umzilikazi ke athatha uphondo ngoba bathi impi yelembe yayithi mayizongena qala ukufutha uphondo lolo uphondo bathi singena impi yelembe babaleke bonke abantu mayifutha uphondo kanti insizwa zakhe seyikhwele phezulu ngalezi nye zangena la emgedeni babengena besuthu babahlasela babathathela zonke lezi inkomo mabethethe lezi inkomo umzilikazi endleleni wayijika wathi hayi mina ngikwazi ukuthi ngithathe lezi inkomo ngiyonikeza ilembe waqeda wakhetha lezi ezinonile nalezi ezekhethelo siyazazi bathi unyoni kayiphumule lezi mhlophe yayibona ithandwa endlunkulu wayiqoqa wathatha lezi ezizacile nezigugile wazisambisa kwaBulawayo ilembe kodwa ngoba zaziningi azange likunake lokho lamhlomelisa ngenkomo eziyishumi futhi ezibovu phezulu kwalezi seyithathele zona ngasese kwathi umfowabo unzeni wakwaSokhumala ngoba masikhumbula kahle umzilikazi kwakungayona indodana endala enkosi umzilikazi kwakuyindodana encane indodana endala babekhona unzeni noziwawa omdleleni naye unzeni kwakuyindodana endala wahamba wagijima waya kwilembe wathi ngoba uxomelisa umzilikazi ngalezi inkomo ikhona inkomo le kwethu umzilikazi akayibuyisanga zonke inkomo lampimpa manje lathukuthela ilembe lathumela igijimizalo lafika ziyohlola phela umzilikazi sizwile kuthiwa inkomo aziphelelanga lapha inkomo ziphe ezinye kuthiwa naye umzilikazi waphendula ngendelelo wathi mina nginankosi nimtsheta nginankosi uma efuna ukuyoyibona inkomo akeze nazoyikhomba inkomo lezo mangabe uyazazi zakhe hayi leyo nkulumo yalithukuthelisa ilembe ke lahlaba inkomo lathatha kumlenze zaphatha kumlenze ke ziya khona le engome
mayifika lapha nomlenze umzilikazi wathi umlenze wankomoni lo ngoba ukhona umlenze weinkomo zakithi engome njobuka uzeyibonga nzako kwamantungweni ukuthi wawena wala ukudla umlenze wakobulawayo kwakuyiloya mlenze la wahlabe yakhe wathatha umlenze wawuphindisela emuva yasuka ke lapho impi yasentumbane kwaliwa kulwa manje sekulilembe abangane manje abangane ilembe nomzilikazi ngoba zonke izizwe sezingqotshiwe nje zonke nomatiwane wayeseshayiwe ngamabhunu saseyingqotshwe zonke izizwe lokho kuveza ukuthi ukuvukelana akusiyinto yamanje nalokuthi ubone ukuthi ilembe lalikhethiwe nginokusho mina ilembe liyingilosi kithi thina abantu abangona ngoba uNkulunkulu wayebonile ukuthi abantu babengafuni ukushiya imizi yoyise namanxe yoyise bethi asifuna ukushiya ikhonkwane zobaba omkhulu namathuno obaba omkhulu wasethumela uNkulunkulu insizwa eyisiqhwaga ukuthi lihlakaze lonke ilizwe leli ukuze kugcwale ukuze lakheke kuze njoba manje nabo ubukhosi bukaMzilikazi eZimbabwe nabo ubukhosi bukazwa ngendaba eMalawi nabo ubukhosi boqhubeka buzibofika koTanzania nabo ubukhosi bukaSoshangani la eMozambique bonke lobu bukhosi bakheke ngelembe ukuba ilembe zange libahlakaze laba bantu kube manje balapha engunini kwaZulu nempi mhlambe ngaba kayiphele kwathi umzilikazi uma wahlulwa kulempi yasentumbane lempi yasentumbane lahlula ibutho lakwaZulu lenkosi lembe labuyela emuva kuthe kule yasesikhwebezini hayi base bebuya wangathi beqotha imbokodo nesisekelo ngoba ingakho uzwe ibongweni zikaMzilikazi kuthiwa inqabe kuthiwa uphume ngentunja yembube ekanti intunja inqaba yembube ngoba imbube phela iyona eyiphumela isango lasemuva aliphumi noma ubani liphuma umnumzane nabomndeni kuphela manje kuthiwa waphuma ngelasemuva umzilikazi kwase kushubile lapho kwase kunzima ngoba naye kwakuyinsizwe ehlakaniphile yasuka ke uma ngeleso sikhathi seyilwe lamahlandla amabili ayisiyakhe ibutho layo elaliphethwe uMadlenya kwakuthiwa uzwa ngendaba kodwa leli butho ayiko kwase kunzima laliphunyuka lazoqhamukela la obivane lafica unyokana kaMpeyane wayengakwazwana waseMangweni yilapho lafica khona ogundane kumitha waseMangweni nabomlomo odla igudu nabomlomo odla emeveni njengembuzi baningi abaseMangweni yabafica lapha obivane lapho yafika khona yacela ukuthi ngicela ukukhosela kunyokana kaMpeyane unyokana wenqaba ngoba wayesethenjwa selembe wambulala kumzilikazi wadla zonke inkomo zaseMangweni wathatha namakhosikazi nazinsizwa zakhona zavele zamlandela kwagcina undunankulu kaMzilikazi kwaba ukhondwana owayengafuna amaxoki umzilikazi wafika wabulala le ndoda ayificirazo ya lensizwa unyokana ngoba yanqaba yona yathi wathi mayicethe ngicela ukulala usuku olulodwa ngoba ilembe lingihlasele ngizovuka ngihambe ekseni wanqaba wambulala wasethatha ke insizwa zakhe nomndeni wakhe nabanye obubona abantu baseMangweni baningi le eZimbabwe kakhulu abahamba nenkosi umzilikazi kakhulu ababizwa kuthiwa undiweni ngoba lezi insizwa kwakuyinsizwe ezimbili zazalwa uzwane ezimbili kwakukhona okwakuthiwa ngumdolomba noNtanzi uNtanzi uye lo wagcina sebizwa ngokuthi undiweni ngoba wakhulele indiweni babengamawele uyazi amawele endulo ayengavunyelwa ukuthi aphile omabili omunye wayibulawa maybe kugujwe la eminyango ukuthi lo wagezele lapho ukuthi uqiniswe lo nomunye lona kodwa lo kodwa wafihlwa wayekhulela kugogo wakhe owayesakhe indiwo yikho wathi mayesebuya sekhonjiswa kuzwani kwathiwa undiweni kodwa yena uNtanzi kuselwa waseMangweni namanje abantu bakwaNtanzi bakhona kwaZulu abahontanzi waseMangweni hayi laba bakwambambo abakwamthetho ukhona bakwamthetho hayi laba bakwambambo laba bakwamthetho bangapha kwaZwane
bakhona ombambo bakwaZwane ombamba ngazi babizwa kanje kunombambo nombamba ngithi yeah bakhona ke la bahamba nomzilikazi umzilikazi ke lapho ke uma isihlabene lapha impi umzilikazi ke wasuka waye obevana wanqoba ke unyokana kaMpeyane lapha athola khona okhondwane kumithi kuthiwa engafuna amaxoki yeah uyena okuthiwa umuntu wabulala uNzeni uyena umuntu wabulala uNzeni kwaGqoki basho kanjalo uma bewusho umlando uma isuka ke inkosi umzilikazi yayisendlodlobele uma ithola abantu basemangweni ngoba naseyibongweni zayo kuthiwa inyanga bathi ifile kwaZulu kanti sethwese ithwase ngonyokana kaMpeyane ngoba wafike waphakama ngaye wathwasa ukuthi waphakama ngaye yeah uthema esuka lapho waya lapha kwisizwe sakwaMvumo lapha kusambani wakwaNyawo eNgwavumo wahlasela abaseNgwavumo wathatha nakho inkomo kodwa uthema esuka lapho wakha kumuzi wakhe oqala wawakhela wayibiza wathi inkungwini ngazi bayibiza ngolimi lwesibhunu uma usulanda ko lokuzana lapha bayibiza bathi kusenkungwini ila khona kulezi indawo zabo Brakpan angazi ushona uya ngapha bese kuthi omunye umuzi owawakha eseyitsheldayi ngoba ilembe alisamlandeli ilembe azange limthanda ukumlandela umzilikazi wakhe umuzi wakhe wathi kusekuphumuleni wawakha ngaphesheya esiphethweni sobhalule la acacela khona nendlovukazi yakwaNdwandwe eyazala umntwana uNkulumane wagcina engasabusanga la ngesizathu ethile noFlathele Shabalala uyena owayeyiqadi wazala uLobhengula kodwa wakha lo amuzi wasekuphumuleni wathi kusekuphumuleni kuthiwa ikhali zacwala kuphumuleni mase icala phela zase sipholishwa lapha yana seyibhonwa akusekho umpi wayeseyitshitha impi ayisekho wasuka ke lapha wazowakha omunye umuzi wakhe la ngaphesheya kweqwa wathi lo muzi wawubizwa wathi kusendinaneni la kwakuhlala khona uKhondwane uKhondwane nabantwana baseNdlunkulu bakhe namakhosikazi akhe nezinduna lezi zangaphakathi ezibheka umndeni yena wabona ukuthi le ndawo kuthiwa impama indawo yakho namaye kuthiwa kusentabeni yempama khona ezibongweni zikaMbomboshe uDingane ukuthi kuthiwa isihlangu sikaMzilikazi sasa lentabeni endempama kuswela indoda esilanda babesho lokho ukuthi ngoba uDingane walandela uma ukhothama ilembe uDingane wayilanda inkomo wayilanda endinaneni futhi wahlasela endinaneni wasuka lapho Mzilikazi ubona ukuthi uDingane uyalandela wawuza uDingane umlando wayevele indoda iphaza wayevele khona mhlambe ubona vele babevele beyifuna inkomo ngoba yena uShaka wathi hayi ukuthi wayebona ukuthi Mzilikazi waye umngani wakhe noma sebelwile okungcona hlehle angamlwisi ngoba wayesezakhela ubukhosi bakhe futhi engasekho eduzane ngoba wafika wenza umngcele wakhe igwale umfula lokuthiwa yikhwa angazi babiza orange liver angazi kuzo iTransvaal yonke Mzilikazi wayebusa iTransvaal yonke azoyofika koLimpopo wonke amakhosi ayela amaPedi abaTswana base bengaphansi kaMzilikazi bonke sebekhothama ngaphansi kaMzilikazi noma abanye babegoloza kakhulu amaNdebele la kwavela khona isigameko ukuthi mabefica uMagodonga kwakuzinyanga bagcina uMagodonga naye sebulaleka ngendlela ebhlungu ngoba vele kwakunembango yezinyanga laba babefuna ukuba babakhulu lapho Mzilikazi ke ayiwahlaselwa uDingane kakhulu makhothama ile eleqamanya amala ngoba uzongena uDingane mangikhumbula ilembe